Ibizo lami ethiwa nguNokutha Dlamini ngivela kunhlanganiso ye-Vic Falls Live journalist. Mina nginguNevas Banda abaningi bangazi ukuthi Perfect. Alright, hayi siyabonga ukwazana. Sihamba sizwisisa ngendaba yothuli lolo lusuka eDamside area ye-counseling. Sibonile ukuthi luyasuka le muva luze luzobamba ngapha lena i-experience yenu lapha e-Turnoff injani? Ucha ekuseni like now intutulwane yabisukuma phansi so umoya uyabumnenge kuya just liyana isimoto liyana iyasafecta kakhulu ekuseni kumbe ntambama ukuthi ngiphefumula uma udlulela phana akusiphathi kahle lazi even ezimoteni uma udlulela phana ekuseni lezi moto ziyabe ungakwanisa ukuthi kudala i-accident ngoba awukwanisi ukubona uyabuka sala malingana kufanele ukuthi uyenze Kwaqala nini lo? isikhathi Okay. Esingabanganani, it's been years. Have you tried ukuhamba e-counseling le-reporter nge-problem yangikhona ukuthi there is an issue ehamba ngabantu? ababe-side plan babe kubona but wena ngezake wafika ukhulumisana laba phambili ungcono lifiki nani selikubonele liseduzana yikho ungayenza ukuthi amazwi efike phambili ngoba kumele kube labanye abantu abangahamba step by step ukuze kufike isikhalazo sizwakala indaba ekhona ngoba konke lukhana kule sikhathi eside avele asikubaleli namhlanje ngeyo 10 11 Okay. And vele kujayele ukwenzeka nini ngesikhathi lesi kumbe vele is just throw there? Kungaba sebusika sokuqalile ukuthi kunjani intutulana ibilokhu iqansa isiya phezulu. Alright. So singaba lisizini yokuthi ubusika bonke busithi vele kakabe kutricky. Kuyini elibona ngazana i-council can adopt temporarily bezama ukulungisa in the long run uhlupho lolu? Libona ngazani kuyini okungenzakala ukuthela amanzi ukwenzani? What is it that can be done? No, i-decision ekhona laphana uma kuvuma bengatshintsha isite i-dumping site. Isikole silapha Grace, yes. Right, uzozavela abantu bahlezi izindlu nanka ama-areas wakhangele right kule truck stop kunabapakile ama-truck like now intutulana ngayihamba abanye balezifuba abanye banjani ba-asthmatic so indaba ezinjengazona ziyana angiboni ukuthi kuyenza into leyani ku-community vele kade singaziba kumele ibe khathana baraphathi nabantu so ngibona nxa bengadinga kwenye indawo kungcono babaphe enye indawo njengoba bona beyibo Abanikazi bemhlaba. abantu be-health uhlupho lwabo abangeni ku-community babuza ukuthi lesolo kumbeni njani lapha li-affecte kanjani abantu be-health labo bafika abantu be-health into abazihambelayo bakhangela amabhutsha bakhangeleni lani. But it's something with the healthy funding because it concerns kwangenisa labantu phakathi i-health yabantu is very important. Okay. Nxa abantu bethola umoya onjeyana bewuhotsha almost every day because into esithi ilama-years lokuyana umoya lwana bawuthola every day. ubunzima obenza abantu laba bengafiki kithi okuyinto lokhana bayabekubona ngabaphezulu thina abancane even kade sibabe khona nje bemile beba-Afrika esiwele amboni ukuthi bavunyela ukuthi bacomplaine. It's easy for us ukuthi thina siyikhulume njengoba nalibuyile izwakale kibo ukuthi iyahlupha ngenxa yokuthi kathesi ungathola ukuthi kathesi abasezibhedlela abanye uphonga ukuthi wahotshalwana umoya ka-1 kwahle kwama-affect then kathesi sokudinga ukuthi aye esibhedlela but sometimes futhi umuntu wangikhona yabengelamali and uyabungela ndawo ongayicomplainela engce uvele vuka khwampana kusame territory emuva khwampa edlula khwampa daily basic kuma-affect. Okay. Antu yabona kulabantu futhi abasebenzela khwampana E-Damside yes abe-recycling yes. Nabantu abavele bahlala bekhona phana abalala khona phana. Bawuhotsha njani lona umoya? Umoya lwana vele abantu labana ngenxa yokuthi
ukujayela vele ukusebenzela khona phana, but I don't think ukuthi bakunanzelela ukuthi ine-long run abantu labanokuyindulukela ukuze bangafekthe. Ine-long run abantu bangikhona yabe ngasasurvive nxa sesiya-assistwa nge-life span yakhe uyabe ngasasurvive because uphile endaweni yade imsuffocathisa the amasotsha akhe sesele-power ebesayenelisa, but the time ezaba weak umuntu lwana uzathola ukuthi ukusurvive kwakhe kubanzi ngenxa yokusebenzela endaweni enjeya. Lina, what are your fears here? Because lani lingabe transport industry. Lihlala lilapha industry le likhulumela ukuthi it's been years. Are you not even afraid for your lives and for the travelers abasebenzisa umgwaqo lo? Thina ubunzima esilapho awula ndawo ongaripota kiyo, awula sikhalazo sakho othi ungasikhuluma sizazwakala. Yipi ofisi ungayingena uthi uqalelenga bayizindaba ekhona izikhalazo silazo, but esikwenelisayo ukuthi kathesi siyakwanisa ukuncedisana. Bengabuya laba abafuna ukuthi kuthini la siyancedisana njenge-community, but izikhalazo zimele zibe le ndawo ukuthiwa hayi siyafika izikhalazo zabantu zizwakala ukuthi hayi kulesikhalazo esinje njengalesiyana isihlahla reason esasilapha basikhiphile kwasala lesi kwathiwa lesi ngesani ngese-roads. So anto yakwenta izikhalazo zangikhona lingaze lizifikise lesi isihlahla si-dangerous kathesi ukuthi anto yakwenta abantwana abamile bangaphansi kwazo Anytime it can fall. anytime kwampani wavushwa. So issue ekhona ukuthi you can't move that tree. Eh, You can't remove that tree. Kungangenelanga i-Minister of Road i-council yathi yona ingangaphi iseceleni. So anto yakwenta indaba zangikhona zinama-department amaningi even simile khonapha sikwenye i-department esimekiyo uyabona yona le department esimekiyo nge-roads ngangale kuyi-council uyabona indaba yangikhona ngangale kwangikhona engce esikhuluma ngakho khona esithi i-dumping site kuyi-parks ngancane uyabona. Ubaba had something that he wanted to say. Kade ngifuna thokazi ukuthi thina ngokuthi thina sisebenzela lapha vele sihlezi siya-affected ngoba umoya lo uyafika khona lapha esikhona, then siba lama-hours siloke simile lapha sometimes singabantu nje sisenzana ngithi, but uyabulokhu ubreathe in and out umoya ngabana the same moya esikhala ngakho ukuthi wena navele u-affected. Okay. Hayi siyabonga kakhulu. So lina liku-transport industry. Yeah, ku-transport. Alright, hayi siyabonga kakhulu.